so mi to pa son Siliguri Mission Field headquarter kha a oma ti zon hei minute ni kan lo thleng to a chuan helai hang kong a lo koya ti chuan kong koi na tur chia hian kan Sinod Mission Field zinga bial Brother Nagar bial an ti chu kan lo thleng ta ni hei hi a mun hi a thale mai mun kan lo nei thale mai tu na hian he bial Brother Nagar bial veng tu hi vil tu chu pu Pastor PS Daniel ania ani hi lutlang a Pastor Biala Khan pro pastorin halo am to lutlang ho phei chuan em ani hei hi Brother Nagar Church ania Siliguri Mission Field chunga pastor pakhat omna ko pastor bial pakhat biak in omna ani tuna hian dar jing dar sari lechan ve pel to dariat an trep to an quartera te chon volen lu te kan dum ve china amar su henga chon zanan mengreya an lo la tholowa ma se he pitluang puina ron ari khian yang alo hon me hey ti hian ka hole don mo ka tin huwa he talu the ta khamani hi an ko than biak in chu ani ti hian anuam ema munte azau tha so lai ak motor to pa son motor omna nuwa son pasor quarter lon chona oma suan amun anuam ani good morning chibai heta hi pusang te oma ma se aming hi Isaac ani de ni pusang te tiran ko ani hei han tui pai thalo siama alo buat dun lu pa hle mai ti son ti khan Sinod Mission Field headquarter changson minute ni vel se kan kalani kan ti to kha son voina hian hemi bial a hian paini kumari ti khwa i clinic chu kan nei don ani a hlalawan tia da ka khatbel po kan kalting lawang an tia hemi Siliguri khochung khoper angreng de nisu dai fe mangreng de ulam pong ani phele pathian in venga tam tak en turte aron shruai kan be saya iso krista min mangai na sansin tha hi lo theve se chatua nanun te lo nei vesela kan du saka chu tiang suan hun mang turin kan in ruwa man ani lalpan kan zapai in malmin som saro se